TV wanyu yubaho bon carama cyambere novuga impano iri ahubwo naho ncarika ahantu kambanza kamamoya mbiri ubwo mu mikaramu nakoze umuziki ni wambaye na Felicitas ati bro akoze tuzorambarara nako twebwe bro muzo tuzorambarara kubisobanura ati twavuye kure kandi nubu ntiturashika let's go subona ko ari mwe mutuma tuba babi cameraman nibo badutangura woza okay guma hamwe rero chakayasho karabira isaha zo gutaha ziragera umwana aranana yanga kuvaho nanje ku mutima nashaka kugumaho Oh yes, 1 2 everybody, and my name is Radio, this is Loy TV. Oh yes, Mr. Radio, ndakubwira ati I'm back again. Oh yes, nagatira ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV i Burundi. Oh yes, right now twagiye hano mu cyarama je na cameraman Alpha J. Kwanza big up sana. Yes, ndakubwira today rero onaje kuraba abarindi novuga yuko bashize indirimbo kuri YouTube ubu nyene je na cameraman twabashe tuvuga ati wallahi dutegeza kubarondera. Yes, ni indirimbo nakubwira yuko ishobora kubafungisha umwanya n'umwanya ugiye kuraba amajambo ari mu ndirimbo, ugiye kuraba amasanamu y'indirimbo, ni indirimbo ishobora kubafungisha umwanya n'umwanya. Sasa rero je na cameraman cyo tuvuga ati right now dutegeza kubahiga mpaka tubatoye. Rero naho tuvugana twageze mu cyarama abatubwiye ko bari kubashimado. Sasa kubashimado reje sanzwe ndahazi ni hajya cameraman ashaka kubereka ni hajya niho bari right now. Rero tugiye kubaraba tuyage ku ndirimbo yabo tumenye mbega bari tayari ku ndirimbo basohoye uravye amasanamu amajwi. Cameraman we gusa cameraman weresha ubushapu. Yes, bakuzi ba Loy TV kubashimado twamaze kwagera ni hapa cameraman. Sasa koresha time sinzi byo barimo nimba bariko barasharinga song nimba bari mu wiki right now, ariko rero twe twamaze gushika bro nta mwanya wo guta bro. Yes, bakuzi ba Loy TV twe tuguma twinjira maniga nta mwanya wo guta. Sasa ndabona abaji babiri hapa ariko ndabona umwe mu basohoye iyo ndirimbo right now. Bakuzi ba Loy TV bro vipi uko fresh mweze neza ko fresh bro kumwe ngufise ubwoba bro ni yaje ko fresh mweze neza. Abakozi ba Loy TV ujama namonye mu muri clip bro kuyapa kwaza bro kuyapa faster bro faster cameraman hapa fresh. Abakozi ba Loy TV sasa uje namonye muri clip. Sasa brother ingoma yitwa okay. Sasa bro kwanza tukiri ngaho nyene ingoma okay. Muri abasore babiri ariko mbona umusoro umwe ako wapi sasa akaramedi shaka gutangura kubabaza muri babiri wala cameraman sivo muri babiri ako wapi bare juu shaka gutangira kubaza muri babiri man let's go sinomubaza ari umwe bro kuya hapa sinomubaza ari umwe aboro kwagoye kuduga none aboro kwagoye kuduga garata cameraman nuke bro faster bro nuke wala. Sasa cameraman bakuzi ba Loy TV cha gutangura kubabaza ari babiri unaona twamaze gusha sasa cyangwa bagiye batujye kanci cameraman cyangwa bagiye batujye kanci ora ujama atubwiye ko undi ari heje ko dusanze yo babiri. Sasa brother vipi kwanza ko fresh sema kwanza poa baba fresh safi kabisa fresh bro uko fresh ndashima kwe. Sasa bro mugiye mutujye kanci ko muri amwana ukiwega man bakuzi ba Loy TV ona rero twashingaha turi gahejuru mu cyarama cyarama iwabo w'amahiti iwabo w'abasore bavurugana muri Buja Flavor. Agiswena sasa brother bakita gute kwanza bro? Nitwa Cross Busy bro. Cross Busy kuva muri Cross Busy kuva muri Cross Love Team. Yes, sasa sunajua sasa brother kuya hapa bro kana kimbia au jamaa. Sasa bro vipi fresh kabisa sasa bro bakita gute kwanza Jenny Lixi man gusa mze murateguza abantu baba. Sasa sunajua bro itikadabwira ona bro ntago nakumwe twari kubateguza urabona tubonye indirimbo yabo right now isotse ubunyene cameraman hari minota 10 kuri YouTube cha tuvuga ati bana today ubunyene tukeza kubarondera niyo mpamvu rero tubateye surprise yimesha atukiri ngaho nyene. Sasa brother nawe bakita gute bro? Yes, ni bill love kuva muri Cross Love Team. Sasa musanzwe mubahe bro
no dusanze home man. No dusanze home. Indirimbo okay yamaze kujya kuri YouTube. Sasa ndashaka kwanza tuyage ku ndirimbo yake. Bariko baranywa baja murabona? Bariko baranywa kuzuba kamera. Kamera bariko baranywa kuzuba. Sasa bro reka mere kunye. Sasa bro indirimbo yanyu imaze gushika kuri YouTube kwanza mwere kwejyana. Mu mwanya. Maze iminota ubutuvuga ndazi ko atamiyota 20 iramara 15 minutes. Ahubwo nawe urabona. Sasa nashyira ati wallahi ntegezo kubahiga aba bajyama badusigure. Sasa ni clip ugiye kuraba ni indirimbo ugiye kuraba mu majambo ugiye kuraba muri clip ni indirimbo aje kubwanje fisa amakenye kwishobora kubafungisha bro. Kugira iki? Kubafungisha bro. Mwaze kubona rero ko umuziki ndunda ro gufunga aba journalist aba artist. Ugiye kuraba clip man harimo twavuga ku mugaragaro aje ko mikiganiro harimo utuntu bro harimo abigeme bakubidenya nabigemeza bo sabi wacu saba mu Burundi wacu ijya clip muri mwebwe babiri idea yavuye kandi bro kuri idea kuvuga ati acha dufanye tuzana abigeme 10 20 kuko harimo abigeme benshi bro bo idea yaje nkuko nyine hari abakobwa akenshi bashaka ko sinzi ko ari kuducumuza canke kutipasako niyo idea yavuye ntiyavuye kuri nawe yo kuvako tuvuga ati okay abakobwa bashaka kuducumuza sasa bro kwanza hapa bro agara kibya ujama bashaka kuducumuza freestyle kwanza bro dukomeza ibyacu akayashu karabira isazo gutaza ico ziragera umwana aranana yanga kuva home naje ku mutima nashaka kuguma yanga kuva he bro yanga kuva he kuva home man kuva home kuva home mezo ati nanje ku mutima nashaka kuguma kitu matugiza ntuyimara uburyohe kabisa bro bandanya harakantu ushaka kumva ngo ntarongo ninobeye icana ku mitoma isara ngikejeje ho mukirashinura sinyitongo sinya nibyo ntagira sinya nibyo ntagira ico cana cangeza ahantu muri jewe niyumva ukuntu by'ubuyana byo murabizi by'ubwana bwiza shira ku ruhande turaduga tuja hewani duhagarara dede subona ko ari mwe mudutangura nimwe mudutangura subona ko ari mwe mutuma tuba babi bro kuya nimwe mutuma tuba sasa wait abakuzi ba Loy TV sasa bro kuya yapa reka mahemba zo muja sasa indirimbo wayumvise bwana je nayumvise neza cyane kubwaye wayumvise gute bro jikine ko ndavuga ati icyatumye ndabarondera nuvuga yuko ni indirimbo novuga ugiye kuraba ishobora no kubashira muri gereza musaza kubwa uyibona gute oya sinovuga ngo niyo kubashira muri gereza wapi ibiti ni kintu mani ni kintu iruzuye kabisa ugiye kuraba amasanamu ku ruhande rwawe ubona amasanamu ameze naco yishe oya yishigiki ugiye kuraba desi zirimo mu dutangura nibo baducokoza mani nawe byo uri shiri ko atari mwe mu batangu twebwe none gute umuntu yo mubwati taha akavuga ati teka ngumenga vyama vyabaye natwe dufise imibiri paske nuko mani reka nitwipase kuguma tuvuga ivyo agombaza ati ufise ihangiro nyabake ko yondereye saza je ikintu cyatumye ndabarondeye ku ruhande rw'amasanamu na audio ibindi turabiza ko mu nyuma kwanza sasa brother bega wait bro feedback mumaze iminota mike ya muisoye feedback zimeze gute ahubwo muri uwo mwanya phone igomba yuzure kubwama message none ubunye nako barantelefona TV mbwira by'ibigana sasa feedback yabone bona gute ni boga bisa biko biragenda fresh mugabo turacarindira hana tushize ubunyere mu mwanya turacarindiriye ugiye kuraba ni clip navuga yuko yabonetsemo numwe mu bahungu navuga yuko obadu cyane muri entertainment ugiye kuraba abakoranye ibikorwa byinshi na OLG Olege tunamwifuriza kwanza pole sana haherereye ndibaza murabizi pole sana kabisa mwambie pole sana Olege pole sana turi nyuma mwambie bro pole sana Olege ego kabisa bro mwambie pole babivuze pole sana umuririmbyi dukunda OLG Olege ukwego sumbizi ndinzego tukinigabanye brother nabonyemo Alex bega Alex nawe yaje muri clip yanyu gute bro mugihe tuzi yuko Alex yarasanzwe akorana na OLG Olege Alex nawe yaje muri clip yanyu cyambere no vuga Olege 20 mwana numu grand frère twuba akora umuziki we neza yifuza ko umuziki ushika aho yifuza kushika natwe no twifuza kushika ni naho mpamvu indirimbo yiwacu twakoze Alex
nkuko basanzwe bagendana na Oleg ategezwa kuyijamo ko yabonye ko natwe idea d'office ari guteza imbere umuziki ndundi kujya nyene wabibonye twabikoze okay. Bega Alex wabonye yunguki ku ndirimbo yanyu kumara kumushira muri clip yo ni byinshi man ni byinshi gusa Oleg nani Alex nitwo bivuga ngo tubimare vraiment ni byinshi no nabagize ati niki Alex yabunguye kuja muri clip yanyu amaide menshi amaide nkayahe muri rya clip amaide Alex yazanye na maida yahe yes man urabizi yuko Alex n'umuntu amaze kuba ari afite izina giwe afite kuba yaraje muri video yacu bashaka kutuzanira ingaruka nziza parce que ko arafite izina kandi muri yanzira yo gusupportinga nyene aba artiste n'umuntu ifite n'umutima mwiza goto ahari tumukeze. Alex yamaze kuza muri clip mbega Alex ubwiwe ni kiye kintu yababwiye ku ruhande rwa video bro wa video man tuza tubivuga man kuri TV yes bro niyo mpamvu nabaronde bakuzi ba Loy TV nicyo kintu cyatumye ndabaronde turanora akayaga cameraman sikia akayaga no hapa aravuze gute hayi nakubajije ati Alex ni kiye kintu yababwiye ku ruhande rwa clip bro bivanye nuko mwateguye clip cyangwa Alex niyo yabateguriye clip ko tuzi yuko Alex agikora na Oleg yari umuntu akunda gufasha Oleg ku ruhande rwa masanamu kumupangira amastile ibiki nibiki bega muri clip yanyu Alex havuyemo kuba yarabonetsemo ni kiye kindi kintu yabafasha yadufashije nyene ni amaide nyene twavuze ibintu navyo yababwire nyuma ya clip nibi impanuro cyangwa utuntu impanuro je novuga yaduhaye yaratubwiye ati twigenze neza kubera indirimbo benshi bazoyivuga ko menshi bitandukanye nuko twege icifuzo twayikoze bazoshobora gutahura uko tutifuza ko boyitahura bo indirimbo irafise impanuro nyinshi. Ukiri ngaho nyene impanuro ziri mu ndirimbo nizi impanuro za mbere ziri muri rya ndirimbo nuko abakobwa bakwiye kumenya yuko abahungu bakwiye kumenya uko abahungu bomenye uko badufata canke twofatana mbega basanzwe babafata gute ari abakobwa bashaka kwifata ugutandukanye uko bakwiye gufata abana b'abahungu nibyo twashatse kwerekana yuko nimba umuhungu akubwiye ati twaro ukwiye kwitwara kujya nyene bitandukanye nkuko baba bakwiye kwifata ane naho ntibakunda amahera cyane ushaka kubwira umudada ushaka kubwira umudada ati jewe rekana nanje ndiko ndarondera ibi akakwipasa ko cyane turabahungu bro dufise imibiri chukora iki kama chukora iki sijui bro chukora naje nacho si uba badutanguye none ukuziba nawe nacuzi nacho ariko warakiye ariko nacho why atacuzi mugenza wawe naho rakunda kuvuga amajambo menshi absisonire ahora akunda indirimbo yivugire ibikorwa byivugire absisonire ugiti isoni none n'uwo musanze ari karamedit ari karamedit cyane isoni bro nako yari kubera ko ho mutari muri hamwe bro cyangwa yari yikomeye inyuma y'indirimbo hari ibindi bikorwa byinshi niyo mpamvu bisubira ko yari karamedit gahubwira ngo araba karere geretu sasa brother bega indirimbo sasa indirimbo yanyu rero abapeti bo mucyarama bakuzi ba Loy TV mucyarama tuzi yuko hari abajene bavuruga entertainment ugerageje kuraba nabantu bakunze gukora cyane bega abajya bo mucyarama indirimbo namaze kuyakira gute abapeti bo mucyarama namaze kuyakira gute feedback kwanza yo nga mucyarama yoyo benshi batangwa kutwandikira tumuzigo umeze neza Oleg ntaho yagiye turi ba Oleg muri ba Oleg nibo batu nimwe mu dutangura so kamera bana baba baragutanguraga bro ona kamera bana okay nindirimbo itambika muri boîte dusaba aba DJs bakomenga mu gihugu batuvuze dushoye gufata ibendera ry'igihugu umuziki turabizi gusa mu gihugu arakantu mwagize muri clip nibo badutangura bro kagire turabe bro okay nimwe mudutangura duhagarara dede subona ko ari mwe mudutangura nimwe mudutangura subona ko ari mwe mutuma tuba babi nimwe mutuma tuba babi woza nuko mani nahejeje ndimo dutangura bro ngari mwe mudutangura wallahi bro pom shakara ka pom pom trick
track yani kuri anakonda jendi kwe uno musi inkoni ndayiguha nibuza kuyiragiza somye nturino namazaranize aranize chura inameza nyoka inameza nyoka ariko ndumvise akantu ka Big Fizzo Paul subira inyuma twumva sasa cameraman wakumva man none kagute man muri ya ngoma ya Big Fizzo yagute ya nayonze gute bro yibuze nayonze fata ari kumena na Lewis the Garden ilagiza amajambo arasogiye kuraba nga mu gihugu cy'u Burundi tuvuga amajambo nyene zandimi nyene tuvuga kujya nyene nakizoye kwereki wawe wafashe amajambo ari mu ndirimbo ya Big Fizzo abo nicerekana rero yuko ko wavuze ati ngo twe ngo boshobora kudufunga mu gihe uri kuravuga ko nari mvya amajambo aba artiste bakomeye baririmbye ko batabafunze nabo babadoyo tegereka dukora umuziki wacu ndundi tuteze imbere n'abafunzwe ahubwo dusaba ko bo barekura dukomeze gufata idrapo y'iwacu y'igihugu dupeperuje bendera bro ya okay wavuze ko umujama adakuze kuvuga meshi bro hapa bro aguma yirusa inyuma yarahagaze ngari kurabi yageze inyuma sose bro sogia nyuma we basi je ndabahana za gukwepera bro sogia hapa bakuzi ba Loy TV ngo akuze kuvuga amajambo make ariko today ndashaka muvugisha sasa bro bega haja harimo umwana man wapi karakazi tu bega abigeme tumenyereye abigeme muri clip nabigeme bagoye kubona usanga basaba uburyo bwishi ariko ugiye kuraba muri clip yanyu harimo abakobwa benshi cyane bro bega abigeme babonetse gutega bro amafaranga nacu yadakora sinilale man ati kabisa dufite inoti zacu bana byose bibameze kino musi naho namune idoga muri mu waje muri ya video yacu ubuzi inoti nyinshi nico rebashe gusa ikintu nabonye gusa ikintu nabonye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi umuziki ndunda abadadabi wacu nga mu gihugu barakunda umuziki ndundi barakunda gutamba barakunda kubona yuko abarundi biwacu bariko baratera imbere umutadabi biwacu abadadabi wacu babwiye ati ngo dukora akazi bategerezwa kuza gukora umuziki we wumvise gute numeze neza niyo mpamvu nabaronde brother ariko rero je hari ikintu kimwe mwamwase kumbarira bro agiye ikintu cyakimwe ndabarondera ugerageje kuraba clip ni clip ugerageje kuraba benshi bavuga yuko ishobora kubashira mu kaga brother bega ku ruhande rwanyu nta nukuri kw'Imana ntabwo ba Jeffise bwuko bomfunga kubera je simbona ikintu gitandukanye n'iby'abandi bakora je nakoze kubera naririmbye ati nibo badutangu kubera navuze ngo nibo batuma tuba babi no bo babamoye ubusa bo batumye tudasubira kuririmba benshi boheba n'umuziki nibatureke dukore ya sasa indirimbo rero yamaze gusoka kuri YouTube channel yabo nimba utarayira bagenda uyirabe kuri YouTube channel yabo kugira ngo ucushira ko na commentaire kugira ngo nimba indirimbo imeze fresh kuko nimba imeze for ndabeshe kuko si bose babona ko imeze fresh hari umuntu ko imeze fresh abona ko imeze for ariko ukuza kuyibona uce wandika muri commentaire ari byo bakosora ari byo bazongeza mu yindi ndirimbo kugira ngo umuziki ukomeza utera imbere kuko abaririmbyi burya badafise abafana hano namwe bogera kugira ngo mu matangi commentaire nimba uno munsi so indirimbo ushiraho commentaire uvuga ati uno munsi ahantu wadekonyera ifo kukosora eje kugira ngo acagarukana igikorwa akimeze fresh sana abatera amashugwe atasiyo kuko rero ugerageje kuraba brother abantu hari abantu bagutera amashugwe ariko ugasanga sibyo ko baraduhema ariko umuntu akubwira ati bro je ndagufana ariko ahantu wadekonye ugerageje kuraba muri clip akantu ku majwi wore aba niwo mujamu zemera sana ko hamwe na gutera amashugwe avuga tujya n'umuniga wanje sinamuvuga fo acayibona ukunda ariko rero commentaire yi negative ni abantu bakunze cyane sasa brother right now rero ndashaka kwanza ugira ikintu bwiye abakunzi ba Buja Flavor abakunzi ba entertainment ya +257 sasa brother indirimbo ni ndi yayikoze bro kwa audio aje kubwaje ndabaza ariko nshaka uvyivugire wonyene je numbisemwo BBM anabonye muna Shmadon ku ruhande rwa ariko shaka uvyivugire gusa nabonyene man nabonyene kubera iki arimo mwahisemo brother gerageje kuranga mu Burundi hari abantu benshi bazi gukora audio video why mwahisemo Shmadon why mwahisemo BBM kuva kwa Akes Dan bro impamvu twahisemo BBM bon no type novuga ko acaruka ariko akora neza
yakora neza niyo mpamvu twashoboye kuvuga ati reka dukorane nawe amashimado nose novuga menshi amahiti akomakomeye niwe Délégué Général urayizi bro numva bakoreye ku iwacu sikijama Délégué Général iwa okay ma bro man uri kuravuga ko iyo ndirimbo tuyoba yakozwe video ko bro sema nimwe mudutangura let's go subona ko ari mwe mutuma tuba babi cameraman nimwe badutangura woza okay guma hamwe rero nimwe mutuma tuba babi dukomeza ibyacu akayasho karabira isaha zo gutaha zica ziragera umwana aranana yanga kuvaho nanje ku mutima nashaka kugumaho bro kuyapa bro Masemwe mu dutangura okay nimwe mudutangura nakumvise nimwe bitambika man yes bakuzi bale ufunga aba musician nka twebwe ucosigarana abande mu gihugu bro mwakoze amakosa kweri kibafunga bro amakosa wakoze amakosa baraguhana ubasi wenye ikosa abonye muri jya ndirimbo basijija we je nakosa jewe kuvuga bakuzi ba Loiti nimumvugisha amakosa bakuzi ba Loiti reka twibandanirize sasa brother indirimbo rero brother mbega ntuze wamwonye gute BBM kuri touch wamwonye gute bro arakora bien kabisa ujya mpeti ariko araruka bien ahubwo n'abataraja gukorera iwiwe baje gukorera iwiwe kuko byamakora fresh tu kandi afite arumviriza no mu artiste sasa brother mbega kurandi gwawe Shimado n'umunyacyarama yiwanyu mbega ni kiye kintu kundira Shimado haba mu gufasha abaririmbyi kuko n'umuntu akuze gufasha abaririmbyi bo mu cyarama cyane mbega ni kwirike kuze gufasha abanyacyarama cyane bon cyarama cyambere novuga impano iri abanyacyarama bugataho mu cyarama turikunda no impano nini iri mu cyarama ugiye kuraba abadogo bafise amaraso mashasha bariko barakora ku mpwemu ikomeye cyane iri mu cyarama sigura yuko ngaha muri Buja Flavor rero cyarama baniza kwiso no mucamuguma muvuga ngo bagomba badufunge mugomba kudebesha umuziki sema bro impano nini iri mu cyarama ndavyemeza ijana kwijana uguhikaramo bisi ahubwo naho ncarika ahantu kambanza kamamoya mbiri ubwo mu mikaramu nakoze umuziki ntiwamaye na Felicitas ati bro wakoze umuziki Felicitas uko nabaronde kwanza cameraman mwambiye urazwiye tuzenga ati wala wajama tegeza kubarondera indirimbo twe twayibonye yaremaze ku munota umwe sisivo kuri YouTube cyanyu yanyu cyo ati aba bajama reka tubaronde TV wanyu yubaho cyo aba bajama irifa ko tubaronda kugira ngo tuyage ku ndirimbo yabo yise okay bro naho simbira kuri YouTube channel yabo kugira ngo ukomeze kuyiraba close mbega muri yo cyangwa arimwe n'umudemo abademo naguma numva avuga cyangwa nawe nyine no oya ujya ni wa mudemo nyene iyo akosheje uhabura ugakubita niyo yaguma avuga muri jya ndirimbo nayo ubundi twe twararirimbye ujya mudemo ari gana ajya akwa mudemo twenga turi home mani ntavya abademo dore nagiraje kubara musana turamutse muso indirimbo arimo irifora ko abari nga no twujya yarakoze twarahembye aragenda arakoze muramuhemba aragenda abagize bakuzi ba Loy TV wababonye rero abajamaga sasa brother mbega mubanye gute muri team big bro ni fresh tu turabanye nyine nka family ariko benshi batangura uko nyene turabanye nka family ariko inyuma y'amezi abiri ukwezi kumwe ama box ama message ama post kuri Facebook bro ndakubwira ikintu kimwe ndagufashe duhuye ni bomo bro twese uko man so by'amatima kweke amatima kunze gusambuka bro sha icyo kibazo simburi nkino cishura ahubwo reka ndakubaza ni amatima amaze gusambuka wuze the best life is equal up none izo timu ziri mu cyarama sinavuze cyane navuze amatima navuze cyane navuze amatimu tuzorambararana ko twebwe bro muzo tuzorambararana kubisobanura ati twavuye kure kandi n'ubu ntiturashika abagabo badapfuye amafaranga bafiga bro ibyo bindi navyonze bafiki ikitabuze mu bihunda ikitabuze mu bitoki niki niki ni bihunda numbwiye ko twofa ivyo bro tuko turakora umuziki sasa duteze imbere igihugu cyacu bakuzi ba Loy TV abajama urumva ivyo bavuze imbere ya kamera reka tubatega amaso twebwe gira ikintu giye abakunzi bayo Loy TV abakunzi bayo abakunzi ba Close Love Team mvuga ati mudushigikire
indirimbo isohotse ni umuzigo umeze fresh turizera ko abakobwa abahungu n'abandi bose umuziki mugiye kuwukunda paske urimo vya bindi mukunda ya ndafise icemeza ko urimo vya ndi bakunda n'umuziki utambika ya nuko simwe mudutangura cameraman simwe mudutangura bro nawe bagutangura okay nimwe mudutangura sasa tukora kadensi rero citurangiza sivo mina kuwabo tukora kajya nyene agaranga cameraman batubona twese gapange bivanye n'ukuntu wakombi kaduhere kuri simwe mudutangura okay simwe mudutangura yes bakunzi ba Loy TV yani Mr Radio kuri micro ya Loy TV twari kumwe n'abasore novuga yuko basoye indirimbo yabo right now cha tuvuga ati irifo ko tubarondera twego kigwa cyabo kugira ngo dukomeze gushikira impano z'abarundi batubwiye byinshi ku ndirimbo zabo batubwiye ivyo biteze kugira ngo bazohereze abafana sasa brother kanabwiye ati big up sana big bro makoze kuduha time nuko twaje tutababwiye ariko irifo ko muririmbyi man tugaza kubarondera bro unajua ariko pole sana big brother kamera marika kadesega na nakibagira okay urandusha gutamba let's go bakuzi ba Loy TV Mr Radio we love you so much ubutaha ciao we love you so much